Justice Minister Ziyambi Ziyambi says all ZANU-PF MPs will vote for Cap 3. Insati kuna mashoko kudanyuka panguva ino onekwa kunzi vakomana ava vana Ziyambi Ziyambi vopindira zvekare manje. And panguva ino vakupa econdition yekuti ma-MPs ese especially ezano varifana kuvhotera for ma-constitutional amendments Cap 3. Insati kuna mashoko anodanyuka panguva ino anoratidza kuti zvigananda panguva ino zvava serious. And panguva ino zvakuda kunyatsokuya zvinyatsokutena our own country. On the subscribe or like on the video. Justice Leko and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi says all ZANU-PF lawmakers will support the Constitution Amendment number 3 bill as it originated from the party resolutions. He dismissed the claims that Parliament has been captured and that vote rigging by MPs will allow Constitutional Amendment Bill number 3 to sail through Parliament. Ziyambi was speaking yesterday during the ZANU-PF National Youth Assembly. Doma developments arikuda panguva ino aitagwa na Minister Ziyambi Ziyambi. Developments arikuda panguva ino nema warnings atagara tingopiwa. Panguva ino zvoratidza kuti these constitutional amendments, yes, they are fine. They seem like are okay, they are friendly to the citizens or even to these ministers. But when you are talking to some other people, vanokwa kunzi have worked with these architects since 2017. Panguva ino seems look to be fine. Panguva ino kana mchiwa mari and the likes push up for their agenda. But as soon as that Cap 3 painozongopasiwa chete into law, ndo pazvinotanga kudhakwa manje. Ndo pamunoona kuti even these ministers who are pushing for these amendments vanotanga kueliminate one by one. Kwakutanga kuya ku-image another blood. Kwakutanga kuya ku-image another new individuals, and these people will be betrayed. Not the only warning iriwe ichipiwa from other people vanokwa kunzi avoid with these type of people varuya panguva ino vachichinja ma-constitutional amendments. Pera comment section medu zvafundo aimo tudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like kwa channel on the bell icon.